Namubona jema mugire nasaze namubona ruzuishi mugire nasaze ari vyishi bavuga jewe nuba no biheza nikeshi yaga amasahara agiye kwiharahisha bamabuja n'ingora gabo ncheri byamaze gushamitsa hari byinshi novuga yewe n'abantu biheza ni benshi novuga jewe n'abantu biheza mamuna jewe nkama ayaya Mbitsi umuntu aginga tumvirije ko zatose neza sawa keshi buga jewe no biheza banze niyaruriye dukiye mbirize ko umunyu meze neza abujagira Nawagira Nobasereva ntarumviriza ko byahiye n'umuntu basanga nabahaye imiturana nasanga nabahaye nk'ibidahiye urabona misi yose jewe ngimisiga ariko bambye mu bintu turi byasigaye kumeza ubu baza guhaga nanje namaze kubihaga vuza gusaba imbabazi bihaga nabihaga neza kuri ibisi bimwe narenza cyane mbabiriyo n'ukuri Ibi n'ibindi ngiye izi sinziga nshenga zisiga gusa no Giti turu zitatu change n'ibiyiko bitatu. Ibi bigeze biyongera. Hagarara hawaru ibintu by'intuze isosi niyo ntarabisha hagarara nganda gusabye ngo hagarara hage no kukinyira hagarara hage bisa hagarara ngaho mbisa ibishika bishenda ngo bakuraba ibintu by'isosi sindabicika hagarara ngaho rero naje Namaze guhisha ibi n'ibiharage yakunde umuceri akanakone gato hagaragaho rero kari kahwane neza Mwagasahani
Ndabona sana. Mio sahani. Mio sahani waze mugongo. Urahazi? Kumbe uko nikubaye? Oya, urumva mabya. Hari ukuntu Agarangaha. Kumbe uko nikubayeho? Umunyu urazi ko wamaze kwarura imbere ko dufungura inga zigeze hagati na hagati wamaze kwarura urahaze niyo mpamvu tutagihaga ejo wari wambwiye mabya ko umunyu ari mwinshi rero cyo navuga ati rero kugira ngo gusubira gukora ikosa imbere yaba boss na shero mvuga ati nkarumvirize rero ko umunyu wakoze nari nana gishize kusorore kugira ngo mpape ndakira ha mabuja yo hena zanagaragara yaziri zigana zihaye bajya bana baziruka gusega neso si yayimaze konda teki shasha hano imeze neza kandi uriye nakunyu kameze neza Jesu siri wari wavuze ko ibishe none nari gushasubira nkabari sose ibishe niba yabisheho na twarumvikanye ko cyo nawe utegaza gufungura imbere ko dufungura sisi ndafungura urafungura aho uri kumbiza umuntu wewe nukuri niko rubiza umuntu kandi byose sinahora ndabigira amabuje urabizi ko ugenda ndabagamburuki niyo mpamvu wahirimye ngo mavuga ati bamwira umukozi wawe yabyibushe kumbe urira mu gikoni twebwe ko dufungura kubana guhamagara nurahisha kumbe uri kurasakira none mabuje jewe no shaka kujya no mu gasani kangano nukombiriza ko umuntu wakoze no kuri kandi ivyo byose byatumwe nejo sira tetwa iyi sore yagaragu uhetse kubyara kugira ngo bizere ku meza ukatera kubisakira mana bishire ku meza bigishusha mpamvu abana banje imisi yose kumbe bagenda kwishuri badahaze nzi ngo abana bariye mbona keri wanje agenda yonda ibisikanye bibiri yero mwana yaravyushe wakinga usanga abana bavyibushe wakinga usanga umutware wanje avyibushe mugabo rakunusigaye ngana kumurira mu kuziko bashiduka stoke yaheze no kwari imukinga usigohera ningoga kumuteka byinshi kugira urenze ko ivyo irambikora tekwa kumukanye kumeze uri gisabo bigeze nga je no umunyu gusana ko ndumviza umuntu zibati umunyu bwoko umunyu bwoko kikwinga baraje so wanga basafira sigara gara ubu tuza ko gitwe nenda bashira nene uri muntu ndamukorera iki kubera iki bakozi mudashima kubera iki bakozi mutanyugwa hari cyo nakora uri musinda gusanga mu gikoni ingonje kwarura nutwarura ukazana ku meza tubafungura sha kubera iki bakozi mutanyugwa umushusho twarawuhebeye inge abana basigaje ni uzijya ibituwe dusigaje ni ubijya abana banje hari umuryango umuntu afise byose nibiherera muri indaganya babuje nka kucusunu nakubwiye nako no tetwa ushaka dukweli wasaga amafaranga cyangwa uri gisuma shiba mu nkono kuba icyo cyo gukeneye je mu mushahara basi nta kundi nigiye okay ubu rero ari kurondera urwitwazo rutuma uva mu rugo ariko noneho kirabonetse stoke na bibiri mirongo ingahe ku kwezi sara ko kilo 50 kakora imisi ngaha nikabagahetse ndaziyo byaje ibiharagira kuri mirongo ingahe sinoko tukwezi aha mu nzu ibanga niturabana sabana babiri n'umugabo wanje hamwe nawe ivyo twabimaze impuzu wambara si umugabo wanje azigu hari impuzu wabishinga mu rugo hari na kimwe imatera narako ne wayiguze hani yo ntwa ne wayiguze kwitwara cyo n'icyo kundi Jesus is Lord hano nguri sabuni umva ndira mu koni kwanze ndira mu kono bana ko mvuko kamenga umugabo wanje ndako kabugiriza we Oh my God ndako kabugiriza turi kuranda gukora ariko nubwo nakuvyaje no guhana abavyeyi turi bamwe ndako kabugiriza nibitama ndira mu rugo bitakobora nivyanywa urararika ukamengura umugabo mu rugo cyangwa uzora abagabo walandika nani mu mugabo atana go tais-toi mori vira mu rugo mu mushahara wanje none ngene utampe urazi ibintu wononye muri uru rugo ubwo umusemba wese kubabona urabizi adasa amafaranga ari kuronora kashare umucere yose yamenekeye ngahi wanyu none wamenya nga none
yameneye he ntiyamenekeye ngaha mvira ibyo wamenye ngaho byose biraheranye urazi ko nokugereka ko n'ibindi ivyo urabizi urazi ko nokomeye nokomeye nkahamagara abandi nkavuga ati arafashe ku ngufu urazi ko nawidendemo urazi ko nawidendemo urazi ko nawuzita nkahamagara abandi ukara kudahera mu ntoki ziteno mvira mu rugo wiganza ku mugabo agenda agiye n'imvira mu rugo simvira mu gihugu umugabo umenye wewe genze ugukorera mvira mu rugo reka n'imvira mu rugo simvira mu gihugu ariko para agiye Imana izoguhana ariko wisizirisha muri eglise usizira ugira ngo umuvugi Imana izoguhana uri umuntu usenga mvira mu rugo sawa mvira mu rugo umuntu usenga ukampora isahani utwo kurya tungana murundi ho umugabo uri kumpora utwo kurya ngo tujya ku sahani nta niro biriyo mvira mu rugo niko nakubwiye gusenga ntibikuraba senga Imana sisenga wewe sisenga so sisenga nyoko sisenga mwembo wawe onari ishonje ntiwangawe wari ntumwa kimono gusa muza kurya ibyo mutakobokeye jewe kubwiye ko mfashe ifuvye ndishira hamwe ga UNICEF